nugating almusal o ini po yung kantang pagtuan. Kantanya pong Rod Baluyo. Mapaling sabo, tagdiluang pong pakbit, dalag amenang nang kamyasing panintilan. Mapaling nasi, kalameng pang imagas, makanianing pagtuan at tutong makagana. Pritong galunggo, aslaming paniltilan, langgo kamuti, kombinasyong pamangan, presyoning panyalwan, bistat man nas nakatas, apagtang pagwan apamangan, ingpe kamanyaman. Anya itang Kapampangan, probinsya tamong Tibuan, Balen Kapampangan, ingpe kabantugya at pangkareng turistang dadayong makatakman. The best inglutong Kapampangan, daing abangus, suling ampong paro, toyot kalamansi, ingpe katiltilan, abayan mengguro, apalya balasenas, ilupang meng sabo, mapali lagang baka. Anya naman ngene, katang kultura, dakalang turista, mamasyal lalakwatsa. Abe-abe, durot-durot, malawos kong abe, takman taning sari-saring pamangan Kapampangan. Anya itang Kapampangan, kilala king pamagluto, kusinero at kusinera, yang pagmaragulta, apritada, adobo, sisig ampong biringi, dakal pang manyamang lutong Kapampangan. Anyaing Pampanga, etikeng Pilipinas, yaing Kapitolyo, kulinaryo king bansa, makanian tang meging bantog, mabilog abansa, at maragul tamong tunay taong Kapampangan. Anyaya ko itangan Kapampangan, ang iyang lugaring lugal, dakatamo sambutan, lalo na't nung pamangan na intabik sa sabihan, tunay mga biyasang mamagluto. Nung impagtuan, paninang manyaman,